ijoro ryakeye nuko igihugu cya Nigeria cyahamije 100% ko umupira mu gihe abantu biteguye bashobora kuba bahindura uko abantu basanzwe bafata ibintu. Nigeria yatangiranye igitego mu minota 5 ya mbere rwose cyari cyamaze kuboneka, ahubwo nta nubwo 5 yari yakuzuye. 3 Nigeria yari itsinze igitego. Bihita birema mu bantu ikintu cyo kuvuga ngo ahangaha ntacyo kubaza, birarangiye Nigeria igiye kunyagira. Ubwo itsinzi cya mbere hakiri kare, Kongo igiye gufungura, Nigeria ifungure, noneho ko batakana Nigeria irahita yataka abantu bakubiti barangiza. Okay. Ikintu cya mbere cyatweretse ko Nigeria ari ikipe ifite amazina ariko idafite umukino ukanganye, ni uburyo byoroheye Kongo gukora reaction muri Nigeria. Buriya ikintu cya mbere mu mupira kikwereka ko opponent akomeye ni uburyo nyuma yo kuba gutsinze abasha kurema ubundi buryo nanone bumuha kugutsinda mbere yuko utekereza kumutsinda. Nango Kongo yatsinzwe ku munota wa gatatu kwa 32 yari yishyuye, bivuga ngo byatwaye iminota 29. Ariko muri iyo minota hagati y'umunota wa gatatu n'umunota wa 32 kugera Kongo itsinze igitego, Nigeria yabonye chance imwe y'undi mupira Ademola Lookman yazamukanye yanga kupasa Victor Osimhen, byanamubabaje cyane, yaramukankamira awugarura inyuma gato muri surface, abakinnyi ba Nigeria babiri barawusiganira, Kongo irawukliyaringa. Bivuga ngo nujya no kureba n'uburyo bw'imikinire, buryo bwo mu kibuga bw'imikinire muri match nyirizina, Kongo yari iri kurusha Nigeria kuko na possession Kongo yagize 54, Nigeria igira 46. Kongo yaremye uburyo 12 harimo uburyo bw'amashoti 8 bateye mu izamu direct, hanyuma Nigeria yirema uburyo bune ujyanyije na 12 bwa Kongo. Nigeria mu buryo bune yateye amashoti 2 agana mu izamu, mu gihe Kongo yateye amashoti 8 agana mu izamu. Kongo yateye corner 6, Nigeria itera corner 2 muri match. Kongo muri match ni ikipe mu by'ukuri wavuga yuko yari iri hejuru ya Nigeria, bivuga ko gutsinda kuri penalty byabaye nk'ibyatindiye Kongo kurenza uko byatindiye Nigeria, kuko Nigeria yakinaga iminota y'igice cya kabiri cyose, ndetse kuva Kongo imaze kubishyura donc ndetse na extra time isa niri kurwana no kuvuga ngo twagira amahirwe byibura tukajya muri penalty shootout. Kuva icyo gihe Nigeria bahise bayicira umurongo bayohereza mu kibuga cyayo. Niki kiba cyabaye? Kuravuga ati ekipe ifite amazina aremereye. Abakinnyi ba Nigeria dusanzwe tubana ku rwego mpuzamahanga. Icyambere kikwereka wenda ko Nigeria yahise igira ibibazo nyuma yo kwishyurwa, half time yagize ikibazo cyo kuvunika kwa Victor Osimhen, abantu babyibashije ko yagize akanoka, yarafite akanuka ka discomfort, n'ubundi yaje gukina atiyumva neza 100%, ariko ageze mu kibuga birushaho kuba bibi. Igice cya mbere cyarangiye aravuga ati ntabwo numva mfite imbaraga, mwansimbuza. Ariko hagati aho ntiyari yabonye n'uburyo na bumwe bukomeye bwo gutera mu izamu rya Kongo. Chancel Mbemba yari yamuziritse, arabanza avamo. Uyu yavuyemo kubera imvune, wenda wavuga ati umuntu wavunitse bibaho, ariko reka mbahe iyindi remplace mu kwereka ukuntu Kongo yashoboye Nigeria. Ku munota wa 57 umutoza wa Nigeria yakuyemo abakinnyi babiri bandi bakina ku mpande basatira. Yakuyemo Ademola Lookman, akuramo na Chukwueze. Niba yakuyemo ku munota wa 57 hakiri iminota irenga 30 yo gukina, gukuramo Ademola Lookman wa Atalanta ukazana umusore Ejuke wa Sevilla wanabatsindiye ejo bundi bakina na Gabo, hanyuma ugakuramo umusore Chukwueze w'ikipe ya Fulham, ukazana umusore Moses Simon w'ikipe ya Paris FC, ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere mu Faransa. Urumva ko deja icyo twita frontline ya Nigeria cyangwa se ubusatirizi bwa Nigeria bwose ureye kuri Osimhen avuyemo ku minota 46, Lookman na Chukwueze iminota 30 ya nyuma yaramaze kubukuramo bwose. Kuki bwose buvuyemo? Nuko atari kubona threat iyo ari yo yose buri guteza Kongo. Ubundi iyo ugiye kureba icyo umutoza ari gukora muri match, solution za mbere yazishakiye he? Bamudominya muri mediane ahita hasimbuza.
oya bamudominya muri defense barayasimbuza oya kuki yahereye mu gusimbuza imbere nuko bari quiet ntacyo bari gutwara Kongo abakuramo babandi b'amazina bose twemera bakomeye manager n'ahantu hakomeye n'ubu bamwe bakira ahantu hakomeye basokeye icyarimwe ku minota 57 bose bari bashizemo ikibikubwira neza noneho amaze kubasimbuza ku minota 77 probably ashobora kuza kugera extra time abitekereza yakoyemo Iwobi undi mukinnyi ukomeye wa Fulham azana umusore Alokodare abantu benshi bashobora no kuba batazira izina muri equipe nationale ya Nigeria ni umusore wa Wolves ariko uyu nguyu nyine ngo niwe wanadutsinze cya gitego batsinze Fiacre niwe Alokodare ndumva ari ushobora kuba waradutsinze niba nibuka neza uku gusimbuza kongeye gushimangira nanone ko ku ruhande rw'igihugu cya Nigeria undi mukinnyi wundi w'irindi zina asohotse mu kibuga kubera iki ni umukinnyi ukina muri mediane still imipira yanyuraga hagati cyane yarari mu kazi ko kudefanda cyane kuruta ko gusatira kuko babadominaga imipira babashije kwaka Kongo hagati bayimuha ntayitunganye ngo ayigeze imbere umutoza aravuga ati reka nshakire noneho kuri uno musore ufite taye muremure w'umusore agenda afatanye n'uwitwa Adams rutazamu warasimbuye Victor Osimhen byibura nkoreshe abataka babiri ndebe yuko aribo basha kugenda bagafata bari abadefenseri centrale babiri ba Kongo byibura nkagira nanjye bakinnyi babiri imbere kontra abadefenseri babiri ba Kongo none ngumisha abadefenseri ba Kongo inyuma ko mfite abataka babiri baje babasanga ibyo biratuma wenda defense ya Kongo nitazamuka batarushaho kuza kunsanga hagati ari benshi kuko igumishije defense inyuma mediane rwana n'indi mediane none bigatanga byibura imbaraga kuri Ndidi Onyinye we na Onyeka wari wagumye hagati mu kibuga byibura bakabasha guhangana n'iyi mediane ya Kongo umutoza wa Kongo amaze kubona izo remplacements zikozwe ikintu cyonyine we yabashije gukora ni kimwe ni uguhindura umusore wo mu winga witwa Balikwisha amuzanamo muri extra time akuyemo Mbukubwa yari yakoze ba Bakamba basimbuye na ba Mayere ba Chimpenga basimbuye ba Elia n'abandi icyo yashakaga kugaragaza ni iki buriya kenshi uzarebe iyo umutoza ari gukora amaramplacement akwereka igitekerezo ekipe ye ifite Nigeria yabanje gukuramo best players kuko batari kureponda Kongo iguma muri plan du jeu yayo kuko byari kimwe Nigeria ihindura system de jeu iva muri 4-3-3 yinjira muri 4-4-2 Kongo igwa muri setup yayo ya 4-3-3 remplacement Kongo yakoraga zari poste par poste yari Mayere kuri Bakambu yari Chimpenga kuri Elia yari Mukau kuri Kayembe donc ni umwanya ku mwanya n'igihe yasimbuje yakwemo umuzamu izana mu ndi muzamu ngemera aho ngaho niki gituma Nigeria ishobora kwisanga ikina kuriye bwa mbere yo kujya muri playoffs ni ikipe y'igihugu yanganyije n'igihugu nka Lesotho ni ikipe y'igihugu yanganyije n'igihugu nka Zimbabwe kandi banganyije bavuye gutsinda u Rwanda ejo bundi babizi neza ko harimo ibyago by'uko batabona qualification ni igihugu cyanganyije n'u Rwanda match ya mbere hano i Kigali hari muri World Cup ntabwo zari muri World Cup qualifiers kuko baradutsinze hano World Cup qualifiers ubwo baradutsinze n'icyagiye Victor yadutsindiye ku mahoro none tujye waba dutsinda kiriya kimwe igihe twanganyije ni yari muri AFCON icyagiye tunajya no kubatsindirayo hari aho hari muri AFCON Nigeria mu bintu bigaragara bifite ikibazo gikomeye muri yo ubu ngubu ni ikipe y'igihugu abantu benshi bari kuvuga ngo no désormais abakinnyi b'abanyanigeria ni abantu bagaragara nk'abastar ni abantu bagaragara nk'abafite amazina manini ni abantu ubona ukabona mu kibuga ni inyenyeri ariko ikintu kijyana no kwitanga n'ubushake no gushyiramo iyo nyota kugaragaza ko babibabaye cyane bagenda bakora amakosa menshi kuko no muri campaign n'ikindi gikombe cy'isi cyashize nabwo ntibagiyemo kandi bafite amazina ibyo rero ntabwo bavuga ngo ni umutoza kuko abatoza ba Nigeria irabahindura bishoboka ishyira habe n'igihugu umutoza wa gatatu uvuga ngo urumva kimwe mu bintu Nigeria biri hanze y'ikibuga byagaragaza nyine ko Nigeria itari
prepared. yego Hari icyo kuba nyine ifite abakinnyi b'abasitari abantu bose bakwegispekitingaho umusaruro ushimishije kubera amazina n'ahantu bakina. Ariko hari ikibazo gikomeye cyane muri federasiyo mu buryo bw'imiyoborere ya Nigeria. Regan mbere ko bakina n'ikipe ya Gabo, abakinnyi bari mu mwiherero banze gukora imyitozo kubera ko bataherukaga guhabwa amafaranga. Muri campaign nta na rimwe bari barahawe amafaranga. Byageze ubwo Victor Osimhen na Trust Kong bavuga bati reka twe tubahe prime tuyakure mu ikofi yacu tuyabaye mbere ya match ya Gabo. Abakinnyi baravuga ngo oya turashaka amafaranga y'igihugu kuko tuyagenwa n'igihugu. Urimo nabyumva ikibazo gihari. Uvuga ngo reba muri groupe nk'iriya y'abasitari bameze kuri abakina mu makipe akomeye bagera kuri level yo kwigaragambiriza amafaranga. Kandi imbere hari match ifite igisobanuro. Abantu barabibonaga neza ko ikipe ya Nigeria n'ubundi nk'uko wabivugaga warutangiye kutubwira parcours yabo guhera muri parcours yo kurinda ubwo South Africa bafatanye n'umwanya wa mbere. South Africa yaratewe mpaga ubyumve neza. Uvuga ngo South Africa mu itsinda ryacu twari turi kumwe nabo yatewe mpaga iyikuraho amanota 3 birangira n'ubundi Nigeria itabaye iya mbere. Wumva ko bagize campaign mbi. Ejo bundi bajya gutsinda Gabo urabyibuka byarinze kujya muri extra time. Ndimo nabyumva uvuga ngo ni ibintu byose bigaragaza ko equipe itari well prepared. Ikindi icyo kintu cyo kujya kwiga erega no kubona iyo qualification yo kwizigira. Yego nabwo habayemo ibintu byo kuyifasha kuko baravuze ngo dukureho amanota y'amakipe yose yagiye abona ku makipe ya nyuma yo mu itsinda ngo ayo manota nituyakuraho biraza gutuma tuza kubona amakipe. Hari itsinda ryarimo amakipe make murabizi harya ni Eritrea itarabonetse muri qualification. Somehow byajyaga kuba fair. Abandi bakaba bati ono ni mureke dufata umwanzuro noneho dukora icyo bita impuzandengo average kuri match zose zabaye. Nigeria reka ati twese dukoreho ikipe yanyu muzi impamvu Nigeria yasaba gukuraho yanyu nuko yari yaranganyije na Lesotho. Kuko twari mu itsinda na Lesotho izi ko banganyije ikavuga iti nibakuraho n'ubundi amanota Lesotho ntacyo turi bube turahita tuboneka amakipe yajya muri playoffs. Ariko ikavuga ati tugize ibyago bagakora icyo bita impuzandengo n'ubundi ntabwo twabasha kwibona mu makipe yagira amanota byibura meza ugereranyije najya muri playoffs wakomeza. Icyo nakomezaga rero mbabwira n'ubwo ngo ama equipe murebe aya ma equipe yose uko arane ya Afrika yageze muri imikino ya playoffs. Gabo, Cameroon, Nigeria na DR Congo. Uvuga ngo ikintu cyitwa ikipe ya Nigeria mbere na mbere Eric Sher uyu mutoza uri muri abatoza urabizi ntiyavugwagaho rumwe. Bavuga bati ni gute muzana uyu mutoza udafite experience. Hari yatangiranye na campaign ya AFCON kuko ndibuka bamuzanye benda gukina n'Amavubi niba bamuzanye baratangiye uri muri abyumva bahinduye abatoza. Icyo kintu cya mbere ibyo bibazo by'uduhimbaza musyi icyo ni ikibazo cya kabiri. Kongeraho nyine ubu buryo ikipe nyine ushaka iby'ikina ntubibone no kubona resultat mbi ku ma equipe ubundi mato cyane. Byaragaragaraga urebe visa via Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo uraje yinjiremo mu buryo bw'imikinire yayo. DRC bafashe de sabre bamujyamo amafaranga bagera mu mezi 10 bataramuhemba. Ariko kubera experience n'umutoza kuva 2010 atoza muri Afrika. Numva ngo waza umupira wa Afrika cyane. Kuva 2010 baramwinginga baramwishyura arongera bongerera amasezerano kubera ko yaramaze kuwajyana muri AFCON ya indi yabanje abo wa gatatu babaye ba gatatu. Ni AFCON bafite itike noneho urebe preparedness y'ama equipe buryo bitandukanye. DRC mu bakinnyi beza ifite ibasha no kujya kurambagiza abandi. Ba Aaron Wan Bissaka bongeye kuza bemeye kuza gukina Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ba Axel Twanzebe baherutse kuza ba Wisa barahari. Nuvuga ngo ni equipe ebyiri mu buryo bw'imitegurire no kwitegura zitandukanye. Ni ukuvuga ngo ikintu cya factor yo hanze kibuga apart yo kujya mu kibuga n'ujya mu bitangazamakuru byo muri Nigeria n'abantu bose aba TikTokers urabizi ko nirwo rubuga bakoresha bose baravumira ku gahera abakinnyi babo kubera ko nyine bamugani amazina ni Victor Osimhen uheka Galatasaray ni Ademola Lookman uheruka nyine kuba ari we champion d'Afrique
wahawe igihembo cy'umukinnyi mwiza kurusha abandi n'ayo mazina nyine ya Chukwueze ya ba Calvin Bassey nyine amazina n'aho bakina n'ibyo bakina n'umusaruro batanga kuri Nigeria byari ngombwa ko abaturage baba frustrated. hari fagiteri rero zituma ekipe nasiyonari ya Congo iba igihugu gikomeye mu mupira. icya mbere gishobora kuyishyira ku meza y'ibiganiro n'ibihugu nka za Nigeria, bafite abakinnyi beza cyane. iyo ugiye kureba ekipe nasiyonari yabo uko yubakitse twabigarutseho, urababona ukabona ni abakinnyi bakina mu makipe akomeye. Lionel Mpasinza w'umuzamu abafatira Le Havre mu cyiciro cya mbere mu Bufaransa. Chancel Mbemba Mangulu akina muri Lille mu cyiciro cya mbere mu Bufaransa. Tuanzebe yarerewe muri Man U ubu ari muri Burnley icyiciro cya mbere mu Bwongereza. Arthur Masuaku Kawela akina muri Sunderland icyiciro cya mbere mu Bwongereza. Aaron Wan-Bissaka West Ham Premier League icyiciro cya mbere mu Bwongereza. Donc reka duhere muri defense nuhanga ufite abakinnyi batatu bakina Premier League n'umwe ukina kapitene muri ekipe ya Lille muri France n'umuzamu mu cyiciro cya mbere muri France. kapitene wabo wanatsinze penalty yabahaye kwikarifiya, bamwita ngo ni Demidien. Chancel Mbemba Mangulu ngo ni Demidien. nahoze ndeba Fiston Kararama yahise akora live nijoro, ndanamuhamagara sinabasha kumufatisha, urumva bari mu macelebration menshi. ngira ngo mubaze bimeze gute, mumeze gute, ubwo yarari mu macelebration. nibwo nabonaga abantu rero bari kugenda bandika kuri live Instagram bavuga ngo uwe Demidien. bamwishyuzaga akakumenya Demidien ngo ninde nsanga ni kapitene Chancel Mbemba. iyo uje kuri uyu mutipe abantu babonye ukinisha imoso witwa Samuel Mutusami, uyu ni umumeti, akaba afite umujyi w'umukongomani n'undi w'umuzungu, akina muri Atromitos mu cyiciro cya mbere mu Bugereki. hanyuma iyo uje ku musore witwa Noah Sadiki akina muri Sunderland muri Premier League nibwo twageze muri Mediane. iyo uje kuri Nathaniel Mukau Ngalayer Mukau akina muri Lille cyiciro cya mbere mu Faransa. hanyuma iyo uze kuri Cedric Bakambu akina muri Real Betis Balompi ni mu cyiciro cya mbere muri Espagne. iyo uje kuri Nathaniel Mbuku akina muri Montpellier, ubu ngubu Montpellier iri muri deuxième division muri France, yaramanutse. hanyuma iyo ugiye kuri Elia Meshak akina muri Aranya Sport yo muri Première Division muri Turquie. abo ni ababanzamo. ni ukuvuga ngo mu bakinnyi 11 babanzamo nta n'umwe ukina muri Afurika. nta n'umwe. umukinnyi wenyine bahamagaye ukina muri Afurika wenyine ni Mayele. kandi nawe ni Demidien. ni Demidien muri Afurika wenyine ni Fiston Kararama. bivuga ngo ikintu cya mbere y'ibintu byose wavuga, niba ushaka gutekereza kugira ikipe y'umupira w'amaguru ikomeye, ugomba kuba ufite abakinnyi bakomeye cyane. nicyo kintu cya mbere cyonyine ugomba kubanza kugira. base ni abakinnyi, ariko bafite ikintu cya kabiri kibasunika, coaching staff. reka tujye ku mutoza mukuru wa Congo De Sabre yaje kuza muri Congo, nyamara reka mbabwira akantu. uyu mutipe yashatse gutoza ikipe nationale Amavumbere ko tuzanura cyane rwose akiva i Bugande. abantu bashobora kutabyemera, azagira reka kudukomeretsa nk'ako kantu ubwo Amavubi yashakaga umutoza. De Sabre rwose yasabye akazi, arangije ari gutekereza kuba yatoza hano mu Rwanda, yandikira umunyamakuru, umwe mu banyamakuru hano mu Rwanda, reka ndeke kumuvuga wenda kuva. aramwe ati yamona posting ibintu ku mupira wo mu Rwanda cyane, wambarije muri federasiyo yanyu ko nakarifiye Uganda mu gikombe, ndababwira CV mu kanya mu gikombe cya Afurika n'izindi CV zose ndaje nzinyuremo, bakanyihera akazi ko namenye amafaranga muhemba ko nayafata ntacyo bintwaye, hanyuma nkaza nkabatoza. ariko sinadepoza ngo njye kwikoza isoni ntabizi ko bari bumfate. banza unshakira amakuru, wembariza muri federasiyo ubere kuwo ndiwe, igikombe cya Afurika mushaka kujyamo nakigiyemo, umupira wa Afurika ndawumenyereye, turaje turebe amashampiyona atwaye, nibumva barenterese kumpa akazi
ngewe ndepoze ariko mbizi ko ari tiktak akazi ngafite ikojeje muri federasiyo abayoboraga icyo gihe amahirwe nuko atari abangaba barabati mwihorere timubwire ko bitakunda rwose nashaka kudepoza adepoze nk'abandi aradepoza nk'abandi ariko birarangira agaritswe arabyihorera nyamara uyu mugabo kugira ngo ubanze wumve ukuntu abantu baba bamaze igihe iyo bajya gukora ibintu nanabonye mu ijoro ryakeye minisitiri wabo wa siporo yarariyo yanavuganye na perezida wabo kuri telefone amuha n'umutoza amufelicita amwe ati aracyari urugamba mugomba gukora ibishoboka byose mukikarifiya uyu mutoza yatwaye igikombe cya shampiyona ya Cote d'Ivoire 2011 na ASEC Mimosas yari ari hano ku mugabane wa Afurika 2011 cyane ubwo urumva arahamenyereye atwara igikombe n'ubundi na ASEC Mimosas cya coupe ufouet boigné 2012 kamyite nk'igikombe cy'igihugu hariya muri Cote d'Ivoire na ASEC Mimosas yatwaye igikombe cya shampiyona na Koto Sport 2013 muri Cameroon ubwo urumva ni neza akiva muri ASEC yahise ajya muri Koto atwara igikombe ikipe yahise imufata ni ikipe ya Esperance de Tunis atwara igikombe cya shampiyona 2013-2014 muri Esperance uri kumva ko imyaka 3 yikurikiranya amashampiyona atozagamo yose atwaragamo ibikombe Cote d'Ivoire Cameroon na Tunis hanyuma 2015 ajya muri Angola Recreativo de Liboro yes atwara igikombe cya shampiyona bine mu bihugu bine bitandukanye byikurikiranya muri shampiyona enye zitandukanye ku mugabane wa Afurika urumva ko umugabane yawumenye azi ibibazo byawo byose azi situwasiyo zihaba n'ibindi nuko amafederasiyo adakora neza n'ibiciro byose abizi yamaze amezi 10 muri Kongo adahembwa amezi 10 arangije nyuma nibwo yagiye gutoza ekipe y'igihugu ya Uganda 2017 ayijyana mu gikombe cya Afurika yakoze kampeni 2017 yabanje guca i Dubai amara umwaka umwe yego atoza ikipe ya Saoura ahita ajya muri Wydad Athletic Casablanca umwaka umwe ajya muri Ismaili ajya muri Uganda ahita ajya muri Uganda nibwo yaje gutwara iyi kipe y'igihugu ya Uganda muri Coupe d'Afrique ni ya Coupe d'Afrique twabonyemo hari Diacho tubonamo abasore bitwa ba Abdul Umar mu ingambaraga 22 aza no kubafasha mu makonexio yari afite abohereza kujya gukina mu Misiri kuko yari yarahatoje yego atoje muri za Ismaili arabafasha abakinnyi be beza abakorera amakonexio muri icyo gihugu babasha kujya gukinayo nyuma nibwo baje bagaruka hano hafi mu karere yego umutoza mwiza umenyereye umarangiye na groupe ashobora kugufasha kuri ubu ngubu atoza Kongo kuva 2022 amaze imyaka 3 muri equipe nationale ya Kongo groupe ye arayizi cyane abakinnyi bakomeye arabafite ibibazo byaba nk'ibisanzwe byo kudahembwa n'ibindi byose afite uko abikaruma afite uko ajara groupe ye yamaze gusibura abarideri azi ngo nabangaba bayobora abandi yamaze kumenya role ya buri mukinnyi azi ngo uyu yampibi azi ngo nshaka gukina n'ikipe ikina nkeneye kudefanda aba bamfasha nkeneye gusatira cyane aba bamfasha ni ukuvuga ngo ikipe yamaze kumenyerana n'umutoza abamaze kwegerana ikipe imaze kugera mu rwego rwiza cyane rwo gutangira gutanga umusaruro naye masomo twabikuramo ibintu bitatu icyambere ntuzigera ugira ikipe y'igihugu ikomeye udafite abakinnyi beza niyo Nigeria twayinenga izo playoffs ariko yazigezemo icyatumye zigeramo nuko byaba byarabaye kose at least yabashije kubona umwanya wa kabiri uwo mwanya wa kabiri yawuheshejwe nanone n'abakinnyi beza yabashije gukuramo Gabo yabiheshejwe n'abakinnyi beza yego Kongo yikuyemo kuko nayo ifite abandi bakinnyi beza ariko icyita rusange denominateur commun muri football niba nka kwa kundi birivuga ngo niba ushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro genda ukora ibyiza udacogora niba ushaka gukina amarushanwa akomeye ni principe ushaka kugaragara ku ruhando mpuzamahanga banza ugira abakinnyi bakomeye umupira ukinwa n'abakinnyi nta kindi inzira ya kabiri kirazira kikaziririzwa gukorana n'abatoza badakomeye niba ushaka kuba ikipe y'igihugu ikomeye
korana n'abatoza b'abawina bamenyereye gutsinda. Ikintu cya gatatu, niba ushaka kugira ibintu birambye bifatika, afata igihe wihanganira abatoza, mugire kontinuite, mugire gukomeza ibintu, poroje muyigane, muvuge ngo uyu mwaka tuvuye hano tugeranye hano, turakomezanya tuvuye hano tugera hano, uwa gatatu tuzava hano tugerane hano. Mugire icyo kintu cya patience, mu mwihanganire, mukurane nawe, nibwo muzagerana ku musaruro.